Na događaju koji je organizovan u Beogradu, kompanija Vivo predstavila je dva nova uređaja. Jedan je novi član serije telefona na preklop X Fold Plus, koji je zapravo nadograđena verzija osnovnog X Fold modela, dok je drugi predstavljeni uređaj pametni gaming telefon iQ 10 Pro. Na drugom modelu demonstrirana je tehnologija ultra brzog punjenja jačine 200 W. Nažalost, oba modela biće dostupna samo na azijskom tržištu, ali smo odlučili da ipak zavirimo ispod haube i saznamo o kakvim se uređajima radi. X Fold Plus dizajniran je poput starijeg člana serije preklopnih uređaja. Odlikuju ga prepoznatljivi kvadratni i kružni oblici, a na azijskom tržištu biće dostupan u 3 boje – plavoj, sivoj i crvenoj. Dolazi sa unutrašnjim ekranom od 8 inča, a prikazuje sliku visoke rezolucije od 2600 x 1916 piksela. X Fold Plus ima visoku stopu osvežavanja ekrana od 120 Hz, što upareno sa vrhunskom rezolucijom pruža izuzetan kvalitet slike i neometano vizualno iskustvo prelaska sa unutrašnjeg na spoljašnji ekran. Za moćne performanse pobrinuo se Qualcomm Snapdragon 8 Plus chipset rađen na 4 nanometarskom procesu, koji donosi veću snagu sa manjom potrošnjom energije. Na to se nadovezuje baterija većeg kapaciteta, a nepromenjene fizičke veličine i težine. Vek baterije produžen je za preko 20%, a dimenzije telefona ostale su iste. On dolazi sa podrškom brzog punjenja od 80 W i bežičnog punjenja od 50 W. Ako se koristi žičani punjač, X Fold Plus će se napuniti 100% za samo 35 minuta, dok će bežičnim putem isti kapacitet dostići za nešto manje od sat vremena. Ovaj preklopni smartfon dolazi sa quad kamerom koja uključuje i periskopski objektiv sa optičkom stabilizacijom slike. Partnerstvo sa legendarnim Zeiss-om obradu fotografije podiglo je na viši nivo. Unapređena je veličina sočiva koja posjeduju posebni Zeiss T premaz, što znači da će na fotografijama biti manje osjaja i bolji prenos vidljive svetlosti. Rezultat su slike većeg kvaliteta i poboljšane preciznosti boja. Drugi predstavljeni uređaj, iQ 10 Pro, dolazi u dve varijante, klasičnoj iQ crnoj i BMW Moto Sport verziji. Dizajn odlikuje kombinacija emailiranog stakla, karbonskih vlakana i veštačke kože kako bi telefon bio mek na dodir. Ovaj gamerski telefon dolazi sa Snapdragon 8 Plus Gen 1 mobilnom platformom i V1 Plus čipom za obradu slika. Tu je i 2K HDR10 Plus ekran posebno dizajniran za gamere. Kreatore sadržaja zadovoljit će vest da sistem kamera posjeduje gimbal stabilizaciju, što znači da će snimljeni video sadržaj biti još bolji. Najimpresivnija odlika ovog telefona dolazi do izražaja kada se upari sa novom tehnologijom ultra brzog punjenja kompanije Vivo. Ova tehnologija snage 200 W uspeva da bateriju napuni od 0 do 100% za samo 10 minuta. Pored toga, u sam telefon ugrađena su mnoga poboljšanja baterije i energetske potrošnje. Vivo je iskoristio događaj kako bi demonstrirao snagu ove tehnologije i zabeležio uspeh koji daleko prevazilazi postojeće industrijske standarde.